Comunidade Aldeia 30 de Agosto Malinamo questiona serviço de eletricidade de Timor-Leste e Parlamento Nacional. Quarta-feira, ia Parlamento Nacional, Comunidade Adão Ximenes atualamentação de serviço de tele, empresa público, também lorontolo ona sirala acesso a energia e eletricidade. Nonia rasik bahasuru ona equipe de tele EP dala tolo tutir malu, quando há problema de eletricidade matene, mas beto ohin loron lá ia resultado. Tuirmai declaração completo Comunidade Adão Ximenes. Orsay, hau mai ya EDT lerba, hau akrek tiamna narang, nomor telepon hau rahelan ba, pois sirada fati nebe, hau deang aldea 30 de Agosto, Malinamuk nene. Entau, sirada ansane kabo sirahen ba, depois saya maru kabe, siraba hadia. Entau hau batia, hau baheng siralamai, antau, tuktulu ga tukha tansane hau mai pilapali. Hau mai pilapali hau konfirma siradeang sirane ia tuana ya lapangan tau hau telepon itabot baheng di tenba antau uri kanan tukor hau mai fali hau mayo virus hau asal naunya karterane hau tau ia oing hau dia asane mau sira kara kosan hira koleade label halam pune asane depois sirade asane osan saya hau dia osang atau hadia listrik nebe yang pati nebe hadia itabot se kaunya narang ene kaunya narang komplit ene nomor telepon ene alia 30 de Agosto Malinamuk nene antau ni ada sana itabot ini ba depois telepon agora amto erba hal telepon dalahat sila dia heng ami agora ia dalang laya berkalang hawin to jam 11 sila laba antau au lakon saya mai pilapale antau oin daderson tukui tuliu hau telepon pada ba sira dia oh ne sinora da ngasing amak telepon tau be ema tamu di kala nene dan trokana tau tabu ti ne ba pois sira tam fale mak ame haru kaba tau he to agora ne sira lamai tamane mak hau to ene se berkare kawaso deputado para haru ka elemento sira ba fiu nebe liga ba be amne ne diakli wasaitia tam amne los po diakli wasaitia ata idane mak awing mayane atau suruh deputado sira mabe ya deputado sira saibe nasa. Entretanto, Comunidade e Aldeia 30 de Agosto hamutu kumakain sanulu racing, maka enfrenta hela problema eletricidade durante lorontolo ona. Reportagem Melda Fátima, Televisão Timor Post. Janela informação ba emogoto, atau tem informação atual dia Clio, kita haluha, hane botão subscribe, like, halo comentário, no fahe tutang ba media sosial hotu.